wa muthingi wa Nkirotiri no uri county-ini kana uri Laikipia ya rũgongo nĩ mathiĩte na mbere na gũtetana makĩria kumana na wagi wa maĩ na makĩria thukuru-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie arutwo gũkorwo magĩtũma thabarĩ ng'ongo na ng'ongo gũthiĩ gwetha maĩ marĩa marahũthĩka thukuru-inĩ ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na gũtiganĩte arĩ hamwe na thirikari nene na county kũrũĩrwo makoragwo makĩobarĩ cia gũthiĩ gwetha maĩ kũrĩa mahiũ mao makoragwo makĩnyua maĩ maya mokĩte rĩrĩ kaunti ĩno, na makĩria mwena ũcio ũĩkaine na njĩra nene kumanagia na riũa inene rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩara. Rĩu aciari makiuga atĩ nĩ ihinda rĩega rĩa ũndũ ũyũ gũkorwo ũkĩmũrĩkwo na njĩra ĩngĩ. Tuko na mateso sana ya maji kwa sababu hii maji tunatumia na mandofu na mafisi mpaka hata fisi kufe hapa, na bado tu tunakunywa hiyo maji juu hakuna nini nyingine tunayafanya. Sasa tulikuwa tunataka kama kuna uwezekano kwa serikali, hata vile nyinyi mmeona tuko na mateso kubwa sana. Hii damu watu wanatumia hii maji, mbuzi wanatumia hii maji na tunatumia kukunywa na kuogelea, na pia watoto wa shule wanatumia tu, na wakati wanakujanga mandofu ikiwa sasa wanarudi shule kukaa bila maji, na huko nyumbani hakuna maji ingine kwa sababu hakuna mahali ingine maji kutapatikana, ni hapa tu. Sasa hii kisima sisi anaenda hapa kutafuta maji, pisi anakuja kukufa ndani ya hiyo maji. Hiyo sisi bado nakunywa hiyo maji. Hiyo pisi bado unakufa huko, damu yake iko, hata ile kimanyoe yote iko ndani hiyo maji. Sisi anatumia hiyo maji kwa ajili tuna wote zingine. Sisi hatuna mwalimu wa kutosha hii shule. Na sisi amesoma watoto tuko nyumbani. Tunaomba serikali watie hiyo watoto yetu gazi ya kuwa mwalimu na kuja kumbuliza hiyo watoto yetu. Amesoma watoto mingi kwa hapa, hata hajapata kazi, na hatuna mali meisha kusomesha watoto, na watoto hatuna matunda kuona serikali ampatia sisi mwalimu ya kutosha hii shule. Tuko na shida maji, watoto hata wakati wako na chakula kwa hii shule watoto wanabeba maji kwa makibuyu, na hiyo tunaona ni shida mingi sana. Hii laga tunatumia kunywa maji, hata pisi inakuja kukufia hapo ndani, na tunatoka tu hiyo pisi na tunaendelea kunywa hiyo maji, na hata mandofu inakanyanga hiyo mto, hata tunakutana kwa hiyo nini. Kwa hivyo tuko na hatari sana juu ya hii laga. Kwa hii shida iko na walimu wachache na watoto ni wengi. Tuko na shida sana ya walimu, kwanza walimu wa CBC. Watoto tunasoma CBC na tuna hiyo walimu, hata wale wengine ni wachache sana. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie, mtuajirie walimu.